Khasi Hills Autonomous District Council minta kesengi balang kekat pratarik rempang arhajar arpun riu kalau Wanrah ia Mangtyngka balai Bnai ne vote on account kabalong lai pun riu poin kendai Klur tingka na ke Bynta ke jingterikam jong ke council kaban sedang naduk ke shitarik wiayong arhajar arpun riu haduk shitarik jeliu arhajar arpun riu. Ya kini ke Mangtyngka lawan Wanrah du executive member bepet ya ketanat Tingka ke council ba sebor warba ha kesengi sedang jong ke dorbar Mangtyngka minta kesengi. We executive member haba Wanrah kini ke Mangtyngka ula pentip haying dorbar ba ke executive committee kampat la ban Wanrah ya ke Mangtyngka ke Bapura lamar ba ke council kedang hab ban yok jingken tat haduk ketayo bakat du jong Bnai leber. Ubak sebor ulai thu baya ke Mangtyngka ke Bapura jong ke Khasi Hills Autonomous District Council in sawan rapat ha ke sin syong dorbar ke Banwan. Ke babun negani ke Mangtyngka ban pelut ke deh ke Tanat General Administration Department ke bakot kumba kendai poin khatsau Klur tingka ke Revenue Budget and Finance Department kumba R poin nyupun riu Klur tingka ke Law Department kumba khatpra poin sanpulai lak tingka ke Forest Administration Department kumba R poin pra Klur tingka ke Administration of Justice and Judicial Department kumba Shi poin prapau Klur tingka ke Legislative Department kumba R poin lai pun riu Klur tingka ke Tanat Education kumba Sao poin khatwei lak tingka ke Tanat Civil Work and Development kumba khat riu poin arpusau Klur tingka but ke Enforcement Scheme for Protection of Tribal Land and Interest kumba Shi poin sanpu kendai Klur tingka.